وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن بني وعن الأشعث بني وأبي أمامة وعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن أبي أمامة الحارثي lan saking Sayyidina Abi Umamah al-Harithi radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Umamah al-Harithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manik tata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qal wa in kana qadiyan min araqin rawahu Muslim. Man utawi sapane wong iktata akang lamun mengambil ngalap iktata akang lamun mundut sapa sikman haqqam ri'in ing hae wong suwiji muslimin kang Islam oleh ngalap oleh ngambil biyaminihi kelawan sumpahane sikman biyaminihi kelawan sumpahane man faqad aujaba mongko teman-teman netepaken majibaken sapa Allahu Gusti Allah majibna lahu maring man annara wajib ing ngatasi annara ing neraka wa harramalan ngaramaken sapa Allah ngaramno alaihi ing ngatasi man al jannata haram ing melbu swarga faqala mongko matur lahu maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa sing matur rajulun wong lanang wa in kana halesna jan ono apa sihak ono iku syai'an suwiji-wiji yasiron kang sedidik ya Rasulullah tu Rasulullah gala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana halesna jan ono apa sihak hakum riin ono iku qadiyan napa niku sak lanjar ono iku qadiyan sak lanjar min arakin saking kayu arok min arakin saking kayu arok kayu siwak arok nika rahu nyeritakan huing hadis sapa Muslimun Imam Muslim hadis nika nerangake tentang haram mengambil sesuatu hak orang lain apapun bentuknya sekecil apapun barangnya. Dari Sayyidina Umamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang mengambil milik orang lain muslimin biyaminihi dengan cara bersumpah ngalak dinoreng kelaban cara asumpah padahal oneng cak ni kebeni andin oneng ni kecak beni haan ekala biyaminihi karena bengal asumpah akhirnya ekala menang berhak nerema benehaan tibi padahal kelaban sompana kela derema orang sing aneka faqad aujaballahu lahun nar maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan baginya an-nar pasti masuk neraka wa harrama alaihil jannah dan haram baginya masuk ke dalam surga haram orang yang masuk surga ada potongan masuk surga
Kan berapa banyak orang yang yancam masuk neraka wajib masuk, haram masuk surga wajib masuk neraka. Seberapa banyak orang yang ngalak kelaban sumpah kela, 1 kilo 2 kilo, 1 meter 2 meter, berapa 1 juta 2 juta. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah sesuatu tersebut harus besar? Wa in kana syai'an yasiran, apakah kalau sesuatu yang kecil tersebut sama halnya ya Rasulullah? Wa in kana qadiyan min arak, sekalipun selancer situng dari kaju siwak buat ngalak dinoreng, wajib masuk neraka, haram masuk surga jangan kanjeng Nabi. Wa in kana syai'an saghiran, sekalipun bareng gelek remeh, bareng gelek ada regana, cuma karena ngalak dinoreng kelaban cara asompa, ngakoh ngekon ini dinoreng padahal benih andin kelaban cara asompa, sika ben berhak napa ngaoleh angan napa memiliki daripada harta benda orang lain kelaban cara asompa, sekalipun aroba kaju sekelan dari kaju siwak kaju arok, maka orang jiria haram masuk surga, wajib masuk ke neraka. Wah, hadis nikah dalil ala syiddatil wa'id liman halafa liyakhudha haqqan li ghairih. Hadis nikah nerangaki bahwa ancaman berat bagi orang yang bersumpah dengan tujuan untuk mengambil hak orang lain. Au yasqutu an nafsihi haqqan, atau dia sumpah supaya kewajibannya dia menjadi gugur. Orang di otang masalan, tak ngekonen de otang, sumpah, padahal di noreng pese gele saya otang, do wallahi engkau tak masa otang, bilang kau otang, padahal otang, ngalah atau menggugurkan kewajiban si wajib kan kui aben tibi, aroba otang otabu membeli barang saya yencem di noreng lain, pada hukum bingalak ni ka. Aujaballahu alaihi nar wa harrama alaihi jannah, wajib masuk neraka, haram masuk surga. Cik pulan ngalak karo ngalak tanah sekelan. Iya tas sekelan, dok bawa nuju bini sekelan ni ka, petong bumi. Padahal makin pun lah cek biasa nasaran ni ka. Nya, asompa ngalak dinoreng atau asompa tak ngekonen dak dinoreng. Pada asompa tocun untuk ngalah, asompa untuk menggugurkan kewajiban saya wajibkan kui aben, membeli PC, membeli enceman, saya wajibkan kui aben. Pada remah haram masuk ke surga, wajib masuk ke neraka. Apa terus ala dawam atau ala ta'bid seterusnya orang nikah oleh ancaman dari kanjeng Nabi yang aneh kan? Tak seterusnya. Selama orang nikah tak membeli dekahan orang lain dengan catatan atau berongku dengan sebenar-benarnya tobat membeli hak orang. Pente seporo orang gelak saya pakai kecewa. Maka Allah Ta'ala juga bakal nyepora orang yang nikah. Wa ijabun nar wa tahrimil jannah, wajib meneraka, haram masuk surga, muqayyad aneka beda takyid beda bektoh bima idza lam yatub wa yatakhallas minal haqqil ladzi akhadahu batila, dengan catatan orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah mon orang nikah amin tasapora, kemudian orang gelak membeli apa selek kalak di noreng lain, hak noreng lain dengan cara batil, pebeli hak noreng taubat ke Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang yang ki berharapan masuk surga. Keng mun mati dalam keadaan ngane ka ngalak dinoreng, masih mati dalam Ka'bah. Awjaba alaihi nar wa harrama alaihi jannah. Mati keadaan sujud sekalipun sujud. Mati dalam keadaan fi ma'rakatil musyrikin, mati dalam keadaan merangin orang kafir, orang musyrik, tak terima bi Gusti Allah. Nah, boleh karo mati Masjidil Haram, mati ning nama meneng Ka'bah karo mati ning Idina,
langker riek para rembaju. Hah? Mati lem Ka'bah sekalipun lem Ka'bah king nyala ka orang, ngalak di noreng tetep tak bisa. Merkena mula urusan bi orang ni kapon repot saya sepora. Mula urusan bi Gusti Allah mabniyatun 'alal musamahah, gampang Gusti Allah nyeporan musamahah. King mula urusan bi orang mabniyatun 'alal musyahah, repot saya sepora. 1.000 2.000 beli jak bolan kene wa in kana syai'an saghiran, sekalipun bareng saya ngalak neka sesuatu saya paling kene pun saya tak reken bi orang. Wa in kana qadiyan min arak, sekalipun ngalak kebe kayak congken gigi keng dinoreng Pak, kayak congken kebe kayak congken tusuk gigi, tapi tusuk gigi ini juga bisa berderken harus minta ridho ada orang kan pun sekut para guru nyeretake. Bada orang ahli ibadah mati ternyata ibadahnya terima gara-gara motek pagar orang kebe kayak congken gigi. Neka sih maraki Gusti Allah tak terima. Masya Allah. Orang kono bilang sini kebaca sih nggak tanah ngajak gengku cong jangan landi noreng nak. Jak tong potongan kaji noreng jabuk nabuan di noreng. Mon lebat kelem mon ki beca cak lebat ti cong coba dai ya reng mon setiap mak lemak bicara panjen. Mengaro bene ke leng je panjene makle mau kadung somla jangan tak tahu sabene sapa wis julung dak atas setok saya bebo apa saya banyak tak tahu kacang padi robu kabeh reng kono hebat baca tako ongku dak dinoreng sing ngak taneng ajak kalangka jak bukna buan dinoreng jak tong motongan dinoreng jak lak ngalan dinoreng seneka. Nah, neka ancaman hadis neka nerangake berat syiddatul wa'id, ancaman berat bagi pelaku-pelaku orang yang senang asompa dengan tujuan mengambil hak orang lain otabah kelaban asompa mekugur kewajiban sewajib kang kuy aban tibi untuk menyerahin atau membeli bareng orang lain. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala debu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah Ta'ala dabu innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila, orang-orang yang menukar janji dengan janji Allah, wa aimanihim dan sumpah-sumpahnya, thamanan qalila, mereka tadi itu bersumpah membeli dengan cara ditukar dengan janji Allah, yakni abon si abon aman nabila imane porop kelaban thamanan qalila dunya sesekone, wa imanihim ben sompa-sompana thamanan qalila hanya untuk mengambil harta benda sesekuni bengala sompa ngalak dinoreng tocuna, yakni khotoan hak yakni hadzan dunyawiyan ajilan porop kelaban dunya sesekece asompa ngalak dinoreng dunya sesekece. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, orang ni tak bakalan dia apa-apa bagian apa-apa kau ning akhirat. Wala yukallimuhumullah, ben Allah Ta'ala tak omes tak bakal ada budak orang penika. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, ben orang tak bakal pandang di Gusti Allah, tak bakal lalu rahmat Gusti Allah. Wala yuzakkihim, ben tak bakal bersehen di Gusti Allah, dalam keadaan kotor terus tak pantas masuk ke surga, artinya sepora setusan tak sepora. Walahum adzabun alim, orang ini bakal oleh seksa sangat pedih. Saya rene ke orang sih kayak mainan sompanah. Wa imanihim sompa kang kuwi ngalin orang bener tahu sompa benehaan sompa apapun carana tuti pejabat kah sumpah kelaban Quran, padahal abang tahu sih ngalah di noreng lidak budi nadu berat ya, berat tak iso. Walahum adzabun alim, salah Gusti Allah letak ngabes de orang nikah tak ningali dengan pandangan rahmat.
wala yukallimuhumullah, Allah taala juga tak bakal adabu dok orang nikah mun sampean tak omong ke anan der mah nuduhake cek sampean nikah ngampul tak omong ke anan berarti sampean nikah ngampul. Guru tak omong ke murid nuduhake cek guruna ngampul, jeragan tak omong de kolina berarti jeragan ngampul. Dak ramah jeragan mun koli mun yambulin jeragan murid yambulin guruna anak ya yambulin reng sapuna tak sae. Lah Gusti Allah taala bening ngampul bening king tau mes tanda. Wala yuzakkihim tak bersih dosa-dosana. Walahum adzabun alim. Kalau dia seksa sangat serah orang sekeen mainan sombana yashtaruna bi ahdillah wa imanihim thamanan qalila. Dunya sesekone asompa wallahi tallahi ngalak dinoreng. Wallahi billahi demi Allah sumpah Quran akan membela rakyat kecil. Apa? Ada LS linder rakyat. Neraka kekeciong. Oleh karena itu para hadirin saya sangat badan kumul jaki cek biasa